Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsaku pengning usik wallah mambagian Yesu balas asakan wa dimamakin kesagian ke program tanu. Sa insyaallah saya mapabendingan tanu eman tu sagian kaya mapunto kauras na mipantakin seko mga sabada kalbihan seko al-istighfar. Ma'uripun wallah su istighfar na tantuanan amala raradian seko uripun wallah amai kasakanian na lalayaw niyan na nanding gilbakan seko gagawi daun-daun niyan. Ma'uripun wallah aya istighfar mga bangsa ko ma'uripun wallah na sakanian sukatirwang ka ko astagfirullah udina astagfirullahul azim udina astagfirullahul azim wa atubu ilaih. Amanan yan ma'uripun wallah na datarubang kaditiro ya Allah na rilaya kung kaya Allah siku mga dosa ko ya Allah na anda sabab mga uripan wala ditanu di kapakapamang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala ato na isaw pa ditanu di kapamang ni sarila na punanan siku mga karibatan tanu piti babatan o antakadatan o tibaba kasabab sa uman ni sarakit tanu mga uripan wala na tanan tanun pagkaribat na pagkarusa sa aya karina na pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigiyan kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Ayamanan in mangurip no Allah na pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam na launung bawatan wa adam na tanan din pagkaribat na pagkadusa na aya pirmero pinakataran bikusiran uto pagkaribat na pagkadusa na susiran uto ading gagaan mamang ni sarila si kugal bakyan na marata. Mangurip no Allah nagito isabab aso kapag istighfar na tanto anan ko importante sarkitan. Isa kalbiyan istighfar na mialoy na napadaanan ko tanto ini lutan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa parangan niya na dedebiatan niya na ulaw-ulan niya kuman sami aloy Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu alaihi fil yawm akthara min 70 marrah rawahu Bukhari. Amanan yan mangurip no Allah namya katitian ki Abi Hurairah radhiyallahu anhu amiyaswat rakanian so Allah apiteru iyan amian ga kanatigen su Rasul sallallahu alaihi wasallam aginian terun mata natigen sikwallah asakan na dia ko di magistighfar dia ko di mamang ni sarila sikwallah subhanahu wa ta'ala dia ko ditaubat sikwallah sa pagkalawanan so makapito kulo siku mababasa alungan mauripan wallah nagitu ikinanglan amma sabutan ro isanan aulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam as penananan tanu siku Nabi sallallahu alaihi wasallam pamako sunabi na di mamang ni sarila asir kaniana mi alud na sudusaniana ini rilaundun sultana na mendusanian sumiyay pus na gusup pakataling umana ini rilaun wallahu subhanahu wa ta'ala urianiana skaniana diskanian di mamang ni sarila si wallahu subhanahu wa ta'ala kadua kalbian yan mauripun wallah na bulung anan siko puso na ayam mi alud Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ayuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Amanan yan manguripan wallah nasopos wa kanatigin kesang kuluban natigian na mata natigin asak natigian na dia ko atigian di magistighfar dia ko di mamang ni sarila si ko Allah sa makamagatos si kumababasa alungan katulwa kalbihan manguripan wallah istighfar na bulung anan si kumakamargenan nagumangawidakan naguipagmanu Allah ariski ku urip niyan miali Rasul sallallahu alaihi wasallam apitiruyan man lazima al-istighfar ja'alahu Allah fi dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mga uripun wallah na amana pitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam na sansa taw alalayon niyan siku ginawan niyan agyang ko to istighfar na began sa kaniyan Allah sa kamalbudan kulangun akamargenan nagukalilintad kulangwan awidakal naguriskir kanian sir kanian apun sikwallah sadinyan katawan anda pakapun agyang koto ariskirun ukad na niyan sala napsumpatan tanaw wagyang kaya mga bendingan tanaw mga pupuntok aditaron di kapakapamausay siku sabada bendingan siku agama tanaw agama Islam balasangkan wallah samala sa baluin tanaw wallah apad ko mga tao di mamang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala siku gagawi daun-daun niyan sa pakandudun korkan ubusu salam sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.